Igitondo cyiza kuri mwebwe mwese mutwumva amasaha mu gitondo, igicamusi cyiza kuri mwebwe wese rwose mutwumva amasaha nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza kandi kuri wowe rwose utwumva amasaha y'umugoroba. Nizere kandi ko mumeze neza cyane, nizera ko weekend ikomeze kuje kubabera nziza aho mutwumva muherereye. Turi mu gitondo rero cyo ku munsi wo kuwa gatandatu, turi tariki 6 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2024. Tukaba n'ubundi nk'ibisanzwe tugarutse mu mwanya w'amakuru agezweho, akaba rero n'ubundi rwose nk'ibisanzwe ari amakuru y'ibikomeje kubera muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukaba dukomeza kugenda twibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Nyemerero muri amakuru yo muri iki gitondo nkubwire ko tugiye kugaruka ku bikomeje kuvugwa ndetse n'imirwano irimo irabera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma tuze gusimbukira muri Sud Kivu mu Burundi ndetse no mu gihugu cya Kenya. Aha naho rero tukaba turi buze kugenda tureba ibirimo birahabera muri studio. Rero mu kiganiro murabibona ndi n'umutaramu mutangazaji Sina Makosa. Waramutse neza Sina Makosa? Gakeneza fighter. Ibintu ni fresh, ibintu ni neza cyane. Turagarutse rero muri iki gitondo, tugarutse kuganiriza cyangwa se kugeza ku bakunzi bacu amakuru agezweho, ariyo mpamvu babwira nti amakuru yacu rwose ntaze kubacika, kugira ngo dukomeze twibanire kuri bwa budasa. Nuko muri bukande kuri subscribe abantu mutarayikandaho, like ndetse na share nabyo ni ingenzi, kugira ngo ikiganiro cyacu rwose muzajye mukibona buri ko duteretse ikiganiro mubone amakuru mubi imbere. Like na share ni ingenzi. Sina mako twahera muri iki gihugu cyangwa se hano muri iyi ntara ya muri teritwari ya Masisi, ngo bimeze bite muri Masisi? Ya muri Masisi turasimbukira aho bita Nyanzare. Nyanzare nuko ari abasirikare bagera kuri 4 bafashwe bo muri Wazarendo. Ese bafatiwe he? Ibyose turaza kwabwira uko byifashe. Oya, ntabwo turi mu nshamake. Uragira ngo twamanutse. Uragira ngo tubisasanure. Dufite amakuru menshi. Tugiye kujya mu nshamake. Ntabwo twabirangiza. Ntabwo twabirangiza. Ya ubwo nimba tugiye gusasanura ingingo imwe ku yindi, turahera muri Nyanzare. Nyanzare rwose nyuma yuko M23 yashwiragije abita Wazarendo ndetse na FARDC, nuko ngo hari abagiye basigara mu mazu, aba FDR ndetse na arega ntabwo bisaba ngo babanze basigare mu mazu. Hari n'ukuntu baba barahunze, urumva nabo bararwanye bakabageza mu bice bya kure, bagera nyuma noneho bagakuramo imyenda babonye urugamba rukomeje kubananira, bagakuramo imyenda bakagaruka gisivile, bakiyefilitara rwose, akaza bikinga bihisha munsi na mu bitoki no mu bitari no mu bishyamba, barangiza bakagera iwabo bagahita baryama bagasinzira, bakabasanga aho ngaho. Ntabwo bose ariko baba baragize gutya rwose ngo basigare hariya. Aba rero ngo bagera kuri 4 M23 gifata ibi bice barirukanse barashwiragira, ariko kubera abagore babo babaga hangaha baza rwose kwitwikira ijoro, baza kugaruka. Ariko kuko batinyaga yuko baramutse bishize ku mugaragaro abaturage bashobora kubatanga, bagiye bihishahisha mu mazu, biberaga munsi y'igitanda. Ubwo rero ngo iminsi myinshi gahimwa n'umwe, urumva umwe yagize gutya abaragiye atereka nanjye ngende kanikoze mu mirima, ariko ngo yagendaga hakiri kare, bagendaga mu gicuka kongera gataha ijoro. Sinzi ngo umuntu amukubise himboni, ze kumukubita himboni rwose aragenda ati uriya muvuna muhito ko nsazwe muzi nk'umusirikare, yaje ku musivile giheki. Naraza babyiye abasirikare ba 23 maze kubabyira rero ngo icyaje gukurikiraho nuko baje kumuneka rwose, baza kumufata ndetse atanga n'abagenzi be, nabo basanga ngo birirwaga biryamiye rwose, bamaraga kurya ubugari barangiza bakongera bakiryamira. Urumva ubwo ngo M23 bamaze kubafata, ariko bakaba rwose banze kuruhanya, bakaba batanze intwaro bakoreshaga muri ibi bice. Aba FDR ni Wazarendo. FDR wavuze ngo ahubwo rwose aho ngaho wari ugiye gutuma mvuga nti ibyo ntibishoboka. Ntibishoboka ko batanga imbunda ngo M23 bareke ari aba FDR. Agare FDR ubwo ari Wazarendo. Icyo ndacyemeye pe, ni Wazarendo. Ubwo rero ni nyuma yuko ngo Wazarendo rimwe na rimwe ariko ngo hari ukuntu banyuzagamo bakitwikira nijoro bakajya kwambura, ariko bagashaka abambura bakababura. Hate se abantu bajya kwambura, abantu ni bwoko ki, bakabashaka bakababura. Ubwo rero kumva yuko igihe ngo iminsi y'umujura ngo ni 40, undi kurikira bakaza kwakagira ute
bakamufata. Ubwo abagabo rwose baje gufatwa bitewe n'uko hari abaturage bamaze kumva impumeko ya M23 mwabira bice, baza kubatanga. M23 ibasha kuba yabafata, ubu baracyakurikiranwa kugira ngo barebe icyo babakorera muri rusange. Sina amakosa rero, ubwo birumvikana twahereye muri M23 cyangwa se muri biriya bice mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu nyemerero tumbagezeho iri tangazo ku munsi w'ejo ryanditswe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike, birumvikana ni Lawrence Kanyuka. Akaba rero Sina amakosa yaravuze ati, cyangwa se iyi nkuru ye ikaba itangira ivugira iti, iri tangazo rye ikaba rivuga ko umutwe wa M23 watangaje amagambo akomeye ndetse ababaje ugaragaza ko utarakomeza kwihanganira ibirimo birakorwa na FDLR, Wazalendo na FARDC. Donc biri gukorwa na FARDC ariko bakaza bikinze bakaza bikinze muri ibyo bya Wazalendo. Urumva barimo ngo barakora ubwicanyi mu baturage na he hose, ariko by'umwariko agasa naho yavugaga biriya bintu biri kubera hehe hariya muri uriya mujyi wa Butembo urimo urabarizwa muri teritwari ya Rubero. Hanyuma rero ni ibaruwa yanditse, ni ibikubiye mu butumwa bwatanzwe n'umuyobozi wa M23 babinyujije, urumva ni umuyobozi wa M23 wabitanze, babinyujije mu muvugizi wayo mu bya politike Lawrence Kanyuka, aho yavuze ko bababajwe n'ubwicanyi buri gukorerwa abakongomani kandi bukozwe n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu gisirikare cya Repubulika cya leta ya Kinshasa. Ubwo murabizi ko FARDC irwana iri kumwe n'iyi mitwe igiye itandukanye, harimo FDLR, Wazalendo, Mai Mai, Nyatura n'ibiki byose, bose barwanira muri FARDC. So rero ngo ubu bwicanyi burimo burakorwa, buri gukorerwa muri iyi mitwe, ariko bakabibara kuri nde, barabibara kuri nde, barabibara kuri FARDC. Ngo ubu butumwa bwa Lawrence Kanyuka buragaragaza ko FDLR na ADF biri gukorana kandi bya hafi, ndetse kandi ko FARDC, ingabo z'igihugu cya RDC, iri muri ubwo bufatanye. FDLR na ADF batangiye gukorana muri ibyo bikorwa byo kwica abaturage. Ikindi kandi ngo nuko mu by'ukuri na FARDC ubwo birumvikana birimo, kuko tuzi ko intwaro zose FDLR ikoresha iba izihabwa mu by'ukuri n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Donc niyo mikoranire urumva. Ngezehe za FARDC iri mu bwoko iri muri ubwo bufatanye na Wazalendo. Anavuga kandi ko ubufatanye buri hagati y'iyi mitwe ibiri ari FDLR ndetse na ADF na FARDC bukomeje gutuma haba urugomo rurenze, bikavamo kwica abaturage b'inzirakarengane. Iyi mitwe urugomo bari gukora burimo buravamo, urugomo bari gukora rurimo ruravamo kwicwa kw'abaturage. Urumva biri gutuma abaturage rwose babigwamo. Ibiro M23 ikaba itari buze kugira ite wa muntu we, ikaba itari buze kubyihanganira. Hanyuma arakomeza avuga ati, yagize ati, umva uburyo yabivuzemo uyu mugabo Lawrence Kanyuka: twamaganye twivuye inyuma ibikorwa by'ubwicanyi bukorerwa hashingiwe ku irondabwoko bukorerwa abasivile bo muri Rubero, Butembo ndetse no mu bindi bice bihikikije. Burimo burakorerwa abaturage, ubwicanyi burimo burabera hano muri Butembo ndetse no muri Rubero. Ni Butembo Rubero, ngo ni mu mujyi wa Butembo, ubwo ni muri teritwari ya Rubero. Ubu bwicanyi bukaba buri gukorwa hagendeye kurenda ubwoko. Ni bya bindi by'abandande. Banza ushireho tegura ya majwi yawe, utangire utegure bya biswayire, utangire ubisubize, utangire ubisobanure. Yavuze ko kandi ibikorwa
nk'ibi by'urugomo ndengakamere bidashobora kwihanganirwa na busa. uyu mutwe kandi ukaba ukunze kugaruka kuri ibi, aho ukunze gutangaza ko udashobora kuzajya ureberera urugomo cyangwa se ibikorwa nk'ibi ngibi bikorwa n'iyi koalisiyo. bo ngo ntabwo biteguye kureberera mu by'ukuri ubu bwicanyi, ntabwo biteguye kubishyigikira nk'uko FARDC iri kubishyigikira. 23 niwumva yanditse uzamenye ngo aho hantu hari kubera ikintu bita masakere. hano hantu buriya muri Rubero harimo harabera ikintu cyitwa masakere mw'abantu, harimo harabera ibintu bitari byiza. nuko shiraho iryo jwi rero sasa tumanukire muri ayo majwi. Mjambo tena group. Lakini mimi niko na bashanga sana. Mimi niko na bashanga strategy hamuijuwaki. Na muiwonake. Mwenihurumie sikudahiri wanaume mwa hii group. Mwe mko mnasema kwenye Kagame iko anatucheka. Mwebwe muri kwikoresha byose aho Kagame ari kuduseka. Taifa ninapigana na ingine. Ubwoko buri kurwana n'ubundi. Banduku yake bahema. Nimukeke yuko Kagame atari kugira inama bagenzi be abahema. Byote byo biko banafanya si bahema biko alekute. Si ibyo bari gukora byose abahema ntibari kubikurikirana. Kidi muhema kidi nani mutusi. Kidi muganda. Ninde se yakubwiye ko ari itandukaniro mu batutsi n'abahema cyangwa abaganda. Banande usudi bajievakiwe bayuwe banande basichangane nabo basichangane na balulu. Ni gute muzi yuko abangaba bahema bativanga bya kutingiza kicho bya kuangesha mafikiri cyangwa se abalulu. Ile ni politike yenye Kagame anafanya. Iyi ni politike Kagame ari gukora na banduku yabo bahema na bene wabo bahema banande bakisha vuruga banande kugira ngo bateshe umutwe na vile bali bafanyaka usudi saa yenyewe banakiribere kugira ngo hanyuma nibamara kwibohora njo banduku yabo bayingie bakamate mungine kugira ngo noneho bene wabo bazi bafate taifa gani na muhema kose birashoboka. Aseme se munande anakuwa adui yake, anakuwa ngo umundandi ni umwanzi we. Kinyi politiki mko mnacheza. Iyi ni politiki muri gukina nayo. Amufuatilieke bitu mzuri. Mwebwe ntago mukurikirana ibintu neza. Ile yenye biko banaanza batosha banane ba M23 baende bashushe munani mupori na helikopter. M23 iri kugikora ikagenda ikabamanura mu shamba. Ndiye yenye batachangana na bahema kugira ngo nibaza kwihuza n'abahema njo bapate gisi ya kuingia byabo byote bi bazabone uburyo binjira muri turi binjira neza cyane. Juba kisha ona waza bahema haba yakuwa na marume bahema sibalisha eneo marume ntabwo baragira intwaro ugasikia banavuruga bitu video iwe deja dili yabo elishakuwa kugira ngo se ngura ibintu bari gukora bari kubikora nta kwitegura bafite. Taifa ya ile kizazi ya nelotite na kuwaka none se mugira ngo igisekuru kama munyamurenge anaweza kugeuka ubiye bare bahema bageuke. None se niki mugira ngo mwakora kugira ngo aba bahema bahinduke? Kumve mu ndandi. Aragira ngo abahema ngo ni bene wabo wa president w'u Rwanda. Abahema. Ngo rero ibyo bari gukora ngo niwe mutoza mukuru. Gushobora ko ari gutoza abahema ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri rusange. Mbano hepfo. Hati ya Goma mnateso kabisa pole. Abantu bo muri Goma murababaje murababaye cyane. Twebwe muri Rucuru. Twebwe muri Rucuru turi mu mazu. Twebwe turi kugenda amasaha 28 twamaze kumenyera. Ibisibe bile amasasi bishakaisha. Twebwe byo kumva amasasu byararangiye. Amasasi make Twebwe byo kumva amasasu batamuwina mpaka atabaniwa. Twebwe ndetse n'umujura iyo yibye arahirwa kugeza igihe afatiwe. Hivi hapa ndio natoka uza mega. Nkanjye ubu ngubu mvuye kugura mega. Ndashobora kumungini. Ubundi gutaha imuhira. Iwanjye. Sekievre uko sietu kwa bien. Pole mwebwe hano tumeze neza. Pole kwanza mbazi murachira bitanga. Ariko mwebwe muri Goma mwihangane mutuze. Vume muchunge
mwanga butakucha au kama yazitatulia. Mutuze rwose murebe ngo buracya bute ngayo nguko. Bivuze iki? Aha M23 itaragera za Butembo bari kuvuga yuko M23 ngo itozwa ngo na perezida w'u Rwanda ariko ubundi abamaze kumva M23 ndetse na gahunda yabo uyu muntu uri muri Rucuro wari gukubya ngo n'umujura yo yibeshye ngo agiye kwiba baramuhiga mpaka bamufashe ngo baheruka kumva amasasu FRDC kiri aha hantu kuva FRDC bayirukaho ntibarumva amasasu ngo bari gukora akagenda amasaha 28 kuri 28 urumva uyu ni umuntu uri mu gice cya M23 uyu wa mbere twumvishe ni uri mu gice cya FRDC uri kuvuga ngo ibyo M23 iri gukora iri kubikora ibikoreshejwe na Kagame ngo ndetse n'abo bahema ngo bashobora kuba barahawe intwaro ngo ibi bari kwigira ngo akaba ari kugira ngo M23 izajye kugera muri Ituri baramaze ngo naho kugira ute ngo gufata umudugudu ariko icyo nshatse kuvuga ni iki nuko ibintu rwose ari propagande navuga FRDC yagiye yinjiza mu baturage uyu muturage igihe akimagina yuko hari umuturage navuganye nawe hariya wibereye hariya ndani ariko umbwira ngo ibi bintu ngo ntabwo ari byiza ngo kubanga abanyarwanda ngo bari kuza kurwana muri Kongo urumva nge muhereza urugero ndabyatese nkanjye ko nafunzwe ngo ndi umunyarwanda se mfite ubwene gihugu bw'abakongomani uzi ikintu yansubije ndaragufunze baramfunze kanyanze pe urumva ndabeze ko nafunzwe bavuga ngo ndi umunyarwanda kuko ndi umunyarwanda mu bugoryi bwinshi n'ubucucu ariko warafunguwe narafunguwe se nafunguwe ntarenganye nararenganye nta kintu watanze se nose nafunguwe natanze amafaranga yanjye kandi naho ndi umukongomani nshatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko ibi bintu bavuga ni ibintu by'ubujiji ubundi FRDC cyangwa se leta ya Kinshasa hari ibintu yasetinze mu mitwe y'abakongomani badashaka kumva kandi ariko kuri nose nk'ubu njya kurwana muri Kongo bazavuga ngo umunyarwanda uri kurwana muri Kongo hari umutembo wabivuze neza nanjye ngo umutembo umundandi wabivuze neza aravuga ati ese ko urabona ko ubwo intambara yamo kandi noneho yamaze kwinjira cyane cyane mu bandandi uyu mutembo yaravuze ati umundandi yaravuze ati ariko ko mbona muri kuvuga ngo ntago mushaka ko abandi bantu batari abandandi bazaho ngaho murashaka kugira ngo namwe abandi bandandi bari bababwire ko mugomba kuguma iyo ngiyo muri bice byo ngiyo mutagomba kujya mu bindi bice bazahirongo n'abazatotezwe nkuko muri gutoteza abandi nabo se bazatotezwe niba ukomoka hano muri Masisi umunyamasisi no mu bwoko runaka ashobora kuba yaza akiga ahangaha muri Butembo ibyo ngibyo azabizire ngo nuko aje kwiga muri Butembo ntabwo iri muri Kongo mwese si abakongomani si muri abakongomani oya rega usibye no ko ari abakongomani se mu Rwanda usibye kuba uri umunyarwanda umunyamahanga we ntafite ubwisanzure gutembera mu gihugu ubusubu nkanje fighter ntabwo mfite uburenganzira bwo kuba najya kwiga nkihugura mu kintu kijyanye n'igiswahili n'igifaransa muri Butembo cyane urabyemerewe urwo ruhushya ndubonye ntago najyayo cyo gihe aba bandandi bazanyivugana ubwo rero urumva yuko ari cyo kibazo nyine fighter nkubwira ibintu navuga yuko ababa mu bwoko bw'abandandi ndetse n'abaruba bamaze kwisetingamo yuko abo muri Nord Kivu benshi ari abanyarwanda urumva ariko ni gute umuntu umuhereza ubwene gihugu hanyuma ugakomeza kumwita umunyarwanda wenda rega ni urugero nose nk'ubu nimba wenda naravukiye mu Rwanda ariko nkagera muri Kongo nkabona ubwene gihugu muri Kongo ndi umukongomani urumva nose bivuze yuko uzajya kumpiga ngo ndi umunyarwanda ndi umukongomani none ibirenze ibyo ngibyo none abari muri Kongo ni abakongomani mu maraso niyo bavukiye ababyeyi babo niyo bavukiye basogokuru wabo niyo bavukiye ubundi bita abanyarwanda ushingiye kuki ubita abanyarwanda ushingiye kuki ubundi ngo tubita abanyarwanda ngo dushingiye yuko ngo yo bikomeye ngo bahungira ngo mu Rwanda nose nk'umuntu uri muri Masisi nimba habereye imirwano uragira ngo ahungire he handi igihugu kindi kihegereye n'u Rwanda n'Ubuganda urumva nose uragira ngo azajye muri Angola urumva kugira ngo azajye muri Angola se iri he iri kure cyane rwose iri kure cyane uragira ngo azajye muri Sudani se azari azahungira ni kure cyane ahungira hamwegereye urumva ubwo nkavuga ngo ibi bintu navuga
leta ya Kinshasa yashyize muri abaturage byo kugenda bakwirakwiza propaganda ndetse ugasanga urwango rwafashe indi ntera, bishobora kuzagira ababihomberamo batazi ibijyanye n'iyi politiki irimo. Kuko icyo nshatse kuvuga ni iki? Nshatse kuvuga yuko bose, hari abavuga yuko bundi Gisegeti yavuze yuko bose ari abakongomani, bose ni abakongomani, yaba ari umunyamurenge, yaba ari umututsi, yaba ari abahema, avuga ko bose yewe bashyiramo na bwa bwoko bundi bw'ibiyongiyo muri za warikare bita ngo ni umungirima, abangirima, bose ni abakongomani. None wowe nk'umuturage ubita abanyarwanda ushingiye kuki perezida w'igihugu abita abakongomani? Urumva? Bakeneye isomo. Sinamako indi nkuru rero irimo irangiraho hano muri Sud Kivu bita za Uvira. Hari itangazo bashishimuye cyane babana bakongomani, barimo baravuga akaga bahuye nako gakomeye cyane karimo guterwa n'ibiri kubera hehe, n'ibiri donc biri guterwa n'igihugu cy'u Burundi. Kuko abaturage ndetse ubona ko byatangiye gufata indi ntera, baravuga bati ibintu byahindutse nyuma y'uko abarundi bafunze umupaka w'u Rwanda nabo u Rwanda na Burundi, mbese umupaka bawufunze abarundi. Uzi ko hari hakomeje kubaho ikibazo cyo kubura igitoro. Urumva? Amakuru rero arimo arangeraho cyangwa se itangazo ririmo rirangeraho nuko abarundi banditse abakongomani banditse itangazo hano muri za Uvira, bavuga ko ngo igitoro haracyazamutse cyane bitewe nuko ngo abarundi niho bari kugihahira. Abarundi nta handi hantu ho kuvoma igitoro bafite. Ubwo nimvuga igitoro abantu bita bumva karibira, mazutu, esanse, ibintu nk'ibyo. Aho bakuraga icyo gisukika cyangwa se iyo mazutu na peteroli, icyo gitoro ni ukuvuga ngo cyavaga hano muri iki gihugu cya Kongo kikamanuka kijya kivana muri Kongo kikamanuka mu Burundi. Ubu rero ngo kikaba cyarazamutse biri ku rwego rwo hejuru bitewe nuko abarundi nabo niryo soko bamaze kwinjiramo, niho bakura igitoro, kandi wareba ugasanga ntacyo bafite, bityo rero abacuruzi b'icyo gitoro bakaba barazamuye ibiciro. Aho ubu ngubu tuvugana sina makosa ngo hano muri za Uvira ubundi ngo cyari gisanzwe litiro iri ku 3,500, ariko ubu tuvugana iki gitoro kimaze kugera ku 6,000. 6,000. Wowe uravuga 600. 6,000 cyaguraga 3,500. Aho abarundi binjiriyemo hariya gita kigera ku 6,000. Urumva cyarikubye cyikubyeho gake. Cyarikubye. Ahubwo ngewe rero kubera yuko n'ubundi bari basanzwe baza gushaka igitoro mu Rwanda, ubu twakabetwe twaramanukiwe, kuko ubu twagize buse igitoro cyarahendutse se nizere ko hava ariko gihe bahutse gukuraho niba ari 20%. Hakuyeho 20. Oya, ntabwo ari ku ijana. 20 ku giciro n'ubundi cyari kiriho. Ari 20 ku ijana babayamaze. Babayamaze pe. Aba ari ubuntu. Babayamaze. Ijana ugakuraho 20. Litiro bigeze ngo nari ku 1,600 nta gutyo. Ngahibaza ukuyeho 20. Yaba ari menshi. Ubwo rero abarundi nabo ngo bari kurira kuko igitoro cyazamutse. Igitoro ngo oya, na abarundi se n'aba bakongomani bahanye imbibi n'abarundi bari hano za Uvira. Nose singiranga abarundi nibo bajya kukizanayo. Abarundi nyine bajya kukigura hano, kukifata hano muri Kongo. None rero muri Kongo cyarahenze bitewe nuko abarundi nabo niryo soko bafite. Urumva? Nose kikaba cyarahendukiye bande, kikaba kiri guhenda muri Kongo nyine haza Uvira bahise bakizamura kuko urumva amasoko yabaye menshi. Ubwo nyine abarundi nibo bari kurira. Iki kiretere rero sina makosa bagikwirakwije ahantu hose, ariko urabona ko ibyo barimo barandika barashaka kugira ngo ubutegetsi bw'Kinshasa ubanze burebe ibi bintu, ariko ku rundi ruhande bikanagaragara ko abarundi birasa naho batangiye kubihinduka mu by'ukuri. Niba bigeze aho batangira kubandikira bakavuga ati dore bari gutuma ibintu bihenda, ibintu bizamuka,
ni ibindi bindi bakwigaragambya se muri Kongo keretse batazi ibyabaye kuri babazarendo bigaragambije tariki 30 z'ukwa munani 2023 keretse batazi ibyababayeho nibwo batinyuka kwigaragambya ntabwo bakwigaragambya ngo binage mu mihanda kugira ngo barebe ko leta yaca inkoni zamba ntabwo iryo kosa barikora ntabwo barikora nubwo amaherezo araba yahe amaherezo nyine urumva nuko situation ihagaze barategereza barebe ikiri buvemo ariko nabo urumva batangiye kugorwa n'igitoro gusa icyiza cyahariya nuko bo wenda bishoboka kuba banagera bakwambuka bakagera hara mu Rwanda hara muri za Rusizi mu hara za Kamembe birashoboka kuba baca kuri umupaka wa Kamanyira harya ni Kamanyora bakambuka bakaza mu Rwanda bakanywesha kandi imipaka ifunze ariko se ubundi buriya ntibijya kungana oya ntago byangana ni iwacu ni 600 n'uduceri gutyo washyira mu makongomani ngo byaba 3,000 nangahe angahe y'amahonyarwanda icyatandatu na 200 nibari na 100 icyatandatu cy'amanyarwanda ubwo byaba 3,200 y'amakongomani urumva ni makeya bashaka bo bafite ubwo budahangarwa bazajya baza kunywesha mu Rwanda akarekira ibya Neva na Gisekedi bagakomeza kubibaradingira hariya ukaza rwose nk'uwikojejeyo ugakayikubita ukayigira full tank barangiza ugahita wisubirirayo ukareka Neva agakomeza akaba arakoresha iyo muri Kongo kuko n'ubundi yarabyiyemeje yaza gutanga umusanzu zasungura se ntago arazibona kugira ngo atangire akore igitoro bwa bushakashatsi rero Neva yavuze ngo kagomba ngo isungura imwe urukwavu rumwe ngo ruzajya rutanga nibura litiro harya ni litiro imwe ni 3 litiro 3 ni litiro zingahe zamaga harya na amaganga oya ngo rura rukwavu rugomba kuzajya rutanga igitoro kingana na litiro ku kwezi litiro imwe litiro zingahe nyine na amaganga yazo bazajya bakoramo nyine igitoro ni igitoro kizajya kiva mu matoto abantu mworoye inkwavu mutubwire ni amakwavu ni amaganga y'inkwavu nabonye amaganga y'inkwavu hari ukuntu abafatiriye akomeye wagira ngo ni amata ni umweru ubwo rero aba ari umweru ubwo rero sinzi yuko aba Barundi nimba barakomeza kwinaga muri Kongo kugira ngo bajye guhaha uzi ko ariko rero ubushakashatsi buramutse bukoze abaturage baba bagiye no kubona amafaranga nyamara yabagiye guteza igihugu imbere uti gute ngo buri muturage wese yakorora inkwavu ku rwego ruri hejuru kugira ngo azajye zisobesha kugira zizajye zisoba habona amafaranga abona ajye kugurisha mu maganga aho ngaho bayatunganyamo igitoro abona amafaranga nose ningira igiye kuganga ngo urategaho ijerekani kugira ngo nyine hari ukuntu wakora umugenda zigomba kuzajya zisoba gacamo pakageza ahantu mu kintu runaka kandi uvuze ngo abafatiriye nose nyine bari ukuntu babyorosha babubakira ikintu cyitwa filter umuyoboro urumva ugomba gushitsa ya maganga hehe ahabugenewe nose utekereza ko uyu mushinga kari uko wenda ari ibintu aba yavuze ni ibintu yivugira uba wumva bitashoboka bidafite na 12 urumva sinema kusi iki kintu agira mutse agikoze kitaba ari ikintu cyiza cyane ibaze cyaba ari ikintu gikomeye cyane cyaba ari ikintu kinyamibwa abaturage bose inkwavu bazora bakava kuri voka ugira voka mu rundi bagahita bagera no kuri gira urukwavu mu rundi ese ndibiki akango FRDC iri kwitegura katurebe uri prandebe inkuru ingezo ni update bo reka nze dusimbukira ahangaha muri Goma nuko hari umuzarendo wafashwe nyuma yuko ngo yahawe amafaranga ngajye kwica umuturage uri ahangaha muri Goma bikaza kurangira dore na bya binyamakuru byo mu Burundi bitangiye gusohora inkuru byo birimo biragera none binabihuhura ryatangazo ngo nta murundi ucemerewe kujya muri teritwari ya Uvira kuzana igitoro ni nyuma yaho abarundi bari basigaye ariyo baja kurondera igitoro aho ngaho bakakizana mu Burundi kubera
bibonetse ikirundi cyo rwose kiba kigenda kingora kubera ubukene bw'igitoro budasanzwe bafite muri iki gihugu cy'u Burundi, ngo niyo bari basigaye bajya kurondera iki gitoro hano muri za Uvira. None rero riratangazo sina amakosa nubwo ryose tutarishishimuye, ngo harimo nuko ngo abarundi ngo batacyemere kujya muri Uvira kuzana iki gitoro. Urudandazwa rw'igitoro n'ibindi bidandazwa bikorerwa mu mabarabara yegereye uruzi Rusizi ntabwo bemerewe kuba barugeraho. Byose byaraye bihagaritswe muri teritwari ya Uvira kuri uwo munsi, kuri uwo wa kane, ni kuwa kane babihagaritse, ahubwo tariki 4 Mukakaro 2024. Ubwo urumva ni umurundi wari urimo urandika inkuru, niyo mpamvu murimo murumva rwose ibintu birimo biragenda bingora cyane kubyumva, ariko ngo nibwo iri tangazo barisohoye. Abarundi noneho baraba bande mwoka byarana, abarundi noneho bagiye kuba bande, ibi byose kare ni ibiki? Ko wagira n'abandi andi sinamako. Utambwira ko bari guhunga hari ahantu hagiye kurwana. Sono atari guhunga ndibona za matera abagore abana n'aba uyu mujyi wasohotsemo ni uwuhe? Wasanga ari Rubero. Chabira secheje kabisa. Abagore alerte kosa aterrissage bato lele ile kwa alerte deja mulendu sasa kataka ingia alala mbigenze bite ko mbona amajwi agurutse subiza inyuma alerte upito ikosa aterrissage bato lele ile kwa alerte deja mulendu sasa kataka ingia pito matata sana alerte para alerte black abantu bari guhunga birashoboka yuko kwinjira muri Rubero. iko tanze bantu bangu ngo birakomeye bagenzi banje nataka mvaire mwingine uwe très prudent uwe très prudent matata ari abato kivuga tutwana rero tutwana n'ukuri yote kumulembe yote ku force mulembe
Attention, attention. Mkuu très prudent. Ata Mungwalu mkuu très prudent. Ata Mungwalu mkuu prudent. nawe bita Mungwalu. Mungwalu. Ata Mungwalu mkuu très prudent. Mungu matatu. Mungwalu ni hatari. birashoboka kuba M23 igiye kwinjira hehe aha hantu M23 ko ndi kubona none sinumvise ngo habaye agahenge ngo aragahenge hari CCRF rose bari guhunga bahunze iki kandi inzi rwose akagahenge ngo Amerika yavuze ngo babyumvikanyeho bombi ngo impande zombi zakumvikanyeho se n'amakosa akagahenge nge rwose nagakemanzwe agahenge nanjye ntago ndi bukemera agahenge rwose ntabwo nge nigeze nkemera kuko ibintu ntago byoroshye uri kubona yuko abaturage bari kwirukanka ari benshi cyane ni nyuma yuko ngo babumvishe ko M23 igiye kwinjira muri uyu mudugudu barimo umve yuko rwose ibintu bitoroshye muri iyi Rubero nyamara iyi Rubero nubwo abantu batari kubikurikirana nubwo wenda intambara amaze kugera kure abantu bazingira cikekera ariko intambara iracyarimbanyije dushatse rwose drone ziririya twazikurikirana tukareko gahunda zifasha hariya ibyo kuvuga ngo hari agahenge akagahenge M23 bigaragara ko igiye kwinjira hahandi kuri zone twababwiye hahandi ari biro bikuru Rubero ya teritwari ya Rubero ejo bari kuharinda twarabibabwiye sinzi abantu nagiye mbona muri comment baza bati fighter ibyo bintu by'imirwano urimo uravuga CCRF kwa nini CCRF y'ibiki ni bwa mbere mwumvishe bavuga ngo ni CCRF ukumva bazarendo babyutse bagabye ibitero M23 iri kuhangana nabyo iri kubisubiza inyuma kandi ngo CCRF ihari ngo CCRF ibinyamakuru harimo n'ibinyamakuru bikuru bya hano muri Kongo bita ngo harimo n'iki cyitwa ngo RTNC igihe kinyamakuru cy'igihugu iyi ni televiziyo y'igihugu ukumva kiri kuvuga ngo bravo wazarendo ngo mwakoze akazi ngo mwakubise M23 iyo CCRF ni kwa nini M23 nayo ntabwo ishobora kubahereza umuda mu gihe bari guferesita wazarendo ibyo bintu murimo muravuga ngewe mfite amakuru yuko M23 ifite gahunda ko igomba kurangiza uku kwezi Butembo itakirimo Butembo ayikuyemo iyo CCRF nibajya mu bya CCRF ni kwa nini ni bwoko ki CCRF ni ngo bazemeranijeho nabande ni bande bice baraganira ubundi bari bicaye kugira ngo bazemerane bananiwe kuganira ibintu bijyanye no kujya mu nzira z'ibiganiro ngo baganire ibintu bigira umurongo baganira CCRF bya CCRF ni ibiki CCRF abaturage bari gupfa abaturage bari kubatwika CCRF M23 yaganiraho byaba ari ibiki warega dukene kumenya aho baganira baganiriye he ni ku matelefone ni kungurukana bumenyi bagiye Kinshasa beti yakure nuvuga ati ku mirongo ngurukana bumenyi ni kuyakure bakoresheje yakure bakoresheje iyihe mirongo none turukubona yuko abaturage bari byuka bari kwiruka birukanze abana n'abagore n'ababyeyi babo abagabo n'abagore babo abasaza n'abakecuru babo abazarendo mbonyemo abasore ba moto bose tumeze ngo twasendu bari kwiruka akavido man sinzi ibintu rwo ariko muri group twamaze kudushiramo hombi kandi ahubwo reka ngashire no kuri X reka ngashire no kuri X ngabazarendo n'abaki abazarendo n'abagore babo ntabwo babonye bahekesha igikapu abazarendo ntabwo bari kubona abantu bahekesha rwose twatubwira hari buri wese ari kwigenza ari gukiza ubu aye fighter rero nari ngivuga ibyo aha muri Zavira rero sina amakosa babakaniye abarundi ibintu byo kujya kwihahishwayo ndabona zahinduye imirisho urahaha uratura hasi niwanga bimeneke Petero ngo ari n'umuzarendo nawe waje guhabwa amafaranga kugira ngo ajye kwica umuntu n'amajwi turafite aha ngaha shiraho rwose iyi nijwi rya rubanda kanze ndewe muzarendo murebere imba ndi bumubone muzarendo rwose wagize gutya abayinaze kujya kwaka amafaranga kugira ngo atice uyu muntu
Wewe Richard nani? Sauti. Ni wowe witwa nde? Nitwa Richard. Uwo mzalendo Uri umuzalendo kuva gihe. unafua simu mkizalendo. Ndangije amezi atandatu. Sasa ulikuya hapa nani mwalipatia mission kuye huo? None se kugira ngo ugere hano ninde waguhaye gahunda kwiza kwica umuntu? Wewe semesha kweli ukweli yako ndio unapasha yeye nasha yeye enda yeye voyage unapata kigugumu. Nasema nani? Vuga neza umuntu wakohereje kugira ngo Niambie mwalikupatia makuta juu kuye huwa upapa. ninde waguhaye amafaranga kugira ngo uze kwica uyu mugabo? Na mukafika kumulango yake. Dore ko mwakeneye kumwica ndetse mukagera no mu muryango we. Apre kufika kumulango yake ukakatala basimu, mero karudia ukakuya muomba makuta. Ukanga ko bamwica. Sema nani? Sema nani? Mali kutuma. inake junior Wantumye yitwa Junior. Kwacho napayua. Junior aramuhamagaye. Iwe urahazi? asimaka tu asitu ni mwetu entité tu hapa. Hauye kwaje? Ariko ngo ngezi yuko Hauye atuye kwaje? muri Mutu anakupa makuru alikupa ni ngapi? none se ntabwo uzatuye? Alipata 500,000. Nge yampaye amafaranga 500,000 y'amakongomani. Twumvikanye 800,000. Acha kwanza mseme nini? Oui, alipatia 500,000. Mulisikiliza na 800,000. Wamuhaye Bakabapatia mulikuwa bangapi? mwarumvikanye Mulikuwa batatu. magana Bakabapa inani. 500,000. Mwari wangahe? Mena ile 500,000 mukayigabulana. ngo babahaye Akabakia mudeni ya 500 murabigabana muri batatu. 300,000. Mena ulikuyaka hapa kumuomba makuta None juu kwa gute hiyo. waje kugaruka aho mwari kwica ukamusaba amafaranga? Mimi venza ngine basema okay. Ndio kama kile uona mponesha sasa. Uwo twari turi kumwe nabonye yuko twari tugiye kwica yaramuresheje yari umukoresha wanjye nanga ko bamwica none abo twari turi kumwe Njoo baravuga ngo ukafanya noneho savi. umukijije Ukakuya ukamuomba ayo azo mafaranga ntayo anakupa. urabonaho nibwo Akakupa nagarutse 40,000. Sasa anakupa ngapi? Ngapi sema? Ni 13,000. yampaye Sasa anakupa 13 anakupa kwa 13,000. by'amakongomani Na jana alikupa n'ejo hashize okay. Yampaye. Donc ulikuwa unamuomba makuta juu usimuwe tena. ubwo waje kumusaba amafaranga kugira ngo Alikupatia utamwica kazi. Voilà. Sasa yaramaze kumpa 50,000. Voilà. Kome ni vile ninataka uniambie mzuri tuoneshe ngo utubwire neza wapi kwa ule papa na utoneshe wale wenzako bawili banabakia bemulikuwa na hapo operation. Wale abo saba basema vile ndio kama ni vile tunajua kama kesi. tunatwereke abo mwari muri kumwe aho bari abo ndio bakasema make si a partir ya lot ko abo ngabo ngewe sinzi aho bari kuko make sisi bakakubana kuva bagenda sinongeye kubabona kandi no bale bemulikuya mulikuwaka nabo kwa kukuya uwa upapa ndio uniambie unioneshe eti unaweza tupatie hapo utonesha hapo ntabwo abatwereka fait essaye c'est comme que c'est quoi pesa oui kugeza amasaha makuta nilikuwa ndio nikigugumiza yego ndikuvugisha niambie bale benzako bawili benye mulikuwa nabo mu mission ya kukuya huo papa menao kabambia huyu ni bosi yangu alinipatia kazi siwezi muua ngoya mie nenda muombe makuta walitupatia komzani barudishie nani tena ukamwambia apre kumuomba makuta apre kukupa makuta atarudia nyie mtarudia munenda huwa sasa ule mwenye alipatia mission nyuma yuko baha amafaranga ya kumu haiko vile sio convention est-ce qu'on a tupatia bale bengine bawili none nabo babiri mwari kumwe turabakeneye kugeza amasaha sinzi aho bari sinzi ko twababona sije kama ke me abo ndio walikuwa abo ariko abo ndio walikuwa na mabunduki ni wazalendo ni basoda FARDC ni polisi na wazalendo na FARDC na basivili basivili wako na mabunduki na basivili ariko wako mzalendo nilikuwa mzalendo mimi sasa na iyo ntwaro bakoreshaga ni yawe oya nje nari umuzalendo ulikuwa mzalendo mukagonjwa ndio bakakupa repo mena ukaendana na silaha Nono silaha mko unafanya operation ilitoka wapi? Sijui kama kijao no napaswa tuambia ilitoka wapi? Wewe uko soda. Wale ni wasivili sio tuambia. Mena ninataka ile silaha yenye mko unafanya mko na silaha. Mwaje guhuza mutekugira ngo balikuwa tu na biba bafite n'intwaro kugira ngo mapanga umugambi wo kujya kwica umuntu. Asa mie poroshango make mie niko na make non
no make ni ngewe make mie nichijwa makao yabo bie ngewe barambwiye ngo tujyane muri iyo operation ariko aho bari batuye ntabwo mpazi Ona biko hivi. Tusishinde tuko na chozo. Naona petit. umva bya bindi by'abazarenda zarenda rwose ndabona namuteye ingoyi nyuma yuko ngo bari hari uwabahaye 500,000 ngo bajye kwica umuntu ariko bagera agasanga bagiye kwica ngo uyu muvuzi zarenda yaramukoreye ngo rero umuzarenda icyo yakoze ngo yaramukijije ariko ngo akajya ahora ajya kumusaba amafaranga ati naragukijije zana ati naragukijije wari ugiye gupfa ati ugomba kujya umereza amafaranga buri munsi zana ya buri kanya umugabo ngabonye bimurambiye ahamagara abasirikare ngo baza gufata uyu mugabo none ubu ngubu ari mu maboko ya FRDC ni nyuma yuko ngo bari bafatanyije iki gikorwa byaje kurangira batorotse bo ntibabasha kubugaragara ariko ngo ari n'undi wabomoye iduka di umuzarenda n'amajwi turayafite barayabomora barayamara azarenda inzara yaba ari azarenda rwose hariya rwose ibintu bari gukora ntabwo ari byiza ngo nyumvira ile ni mabifuli yenye walibomola izi ni ingufuri babomoye kuri iyi shopu vile gisi balishakaje mu ile masasi yenye dore ukuntu bashwanyaguje kashope kaki muri shope y'uyu muvandimwe bari kuyibomora kugira ngo bayibe dore n'ibisasu aho biri dore ingufuri ukuntu bazigize abazarendo ko basaze bari bashaka kwiba bayibye ye bazarenda muri Goma bisize insenda bakamejeje ngo bari kwiba amashope bari kwinjiramo bakinjira mu maduka bakinjira hehe ngo uri no wicaye muri saro ariko kubona bakwinaze kubona bajyanye televiziyo ukabona iki n'ibiki barikoreye kubona ngo barigendeye ubwo rero sinzi ngo iyi Goma biraza kugenda bite kugira ngo ibintu bize kugenda neza di ariko dusimbukiye muri Masisi Masisi nyuma y'uko ejo M23 yari yagabye ibitero hazakanzenze amakuru mfite ngo baraye bagarutse za Kanoro ntago barayeyo kubera bwakazi kari kabajyanye bari bagasoje jalala baraye bagasoje barongera barizamukira ahubwo se ingende kwibaza se barasubirayo kujya gushakisha n'abasigaye ese biraba bite ariko kugeza amagingo nuko bazamutse ubu ngubu bari za Kanoro na za Nyamitaba bakaba batakiri muri ibice bya za Kanzenze hari indi update iri kugeraho se mbona rwose update wapi kaze ndebe kuri WhatsApp kature kuri WhatsApp muri drone zawe turebe kuri drone rwose makuru yagiburiye he kamakuru ari icya yose makuru kari igishanga ko mbona akazi kari gukorwa ariko di ngejo habaye inama inama sari igihe zitaba ahubwo ko mbona ngo hari ikintu kijyanye na Sarongo ndimo ndabona heze kandi turebe ngiyo nama se yabereye butubwira ku by'iyo nama Kinshasa ubwo ni ku ruhande rwa guverinoma ku ruhande rwa FRDC ngejo habaye inama iremereye ndetse harimo n'abasirikare bakomeye ngiye inama nuko ngikiri kwiga ku buryo ki M23 bayirukankaho ikareka kugenda yigwizaho ibi bice byo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ibi bijyanye no ngo bari muri CCRF abandi bari gucura amatiku y'ukuntu urugamba rugiye guhindura imirisho hanyuma namwe ngo CCRF ahubwo ejo cyangwa ejo bundi mushobora kumva ibintu byakomeye faye ejo cyangwa ejo bundi ibintu bishobora gukomera dore ko uri kugera mu by'ukuri ku butegetsi bw'Kinshasa ugasanga bari kwihigiye runaka ngo cyo kuba bamaze gutsinsura M23 nayo ikavuga ita ahubwo muri icyo gihe bihaye reka tugerageze dukora amasuku turebe ibintu twaringanyiza abaturage batangire bahunguke kuko M23 ubundi reka nkubwize ukuri rijwi ryo ringeze hose kandi niryi buryo banza uryumve ngo ku M23 gahunda yabo nuko nibura kuri gahunda bihaye nibura bamaze nko kugera kuri 40% gahunda batangiranye nibura bageze kuri 40% niyo mpamvu batangiye kwiremamo icyizere akavuga bati yes we can
reka irijwi turyumve rwose birashoboka. irijwi reka turyumve. Bonsoir mkubwa. Habari ya magharibi imepita je? Amakuru y'umugoroba. Mwaima 17h. Muri saa 11 abamotari basivuke kote ya Gasizi. Babujije abamotari ngo ntibatambuke mu gace ka Gasizi. Balikuwa navukisha maarme. Bari kwambutsa intwaro za maobi. Arme ya obi za maobi. Bari kwambutsa intwaro za Gateusha. Ndio zilikuwa kama ile ma 18h 17h zinashuka mu park. Ni kusema arme 5 za obi zinawakia kote ya Gasizi. Arme 5 zinaingia mu park ndio za kuapuye kote ya Rusayo Muja. Arme 5 zinaingia kote ya Karenga Vere Kingi. Alors soyez vigilants, adui anajirenforce. Na leo walifanya kikao Kisoro. Ndetse hoteli inaitwa Miami Hotel. Mwese kuri kura. Ongera ijwi. Kanze njyoje. Na sekretari wa Ethiopia. Ni ibintu bya minisiyo. Kigaragara ni minisiyo. Ni M23 ngari kuri kuramforce. None se niyo yahagaritse abantu. Umvisha bagiraga ibintu bya leta ukuru. Nanga aya majwi buryo nyumvishe. Ngo ni inama urumva ngishobora kuba ngo yahuje uwo bita Sultan Makenga. Urumva? Subizamo iryo jwi ariko. Subizamo iryo jwi. Ibintu byumvikane neza. Subizamo iryo jwi ubisobanure neza. Kusubura so ku ruhande rwa FARDC ra. Shiramo twumva. Bonsoir mkubwa. Habari ya magharibi imepita je? Leo mwaima 17h bali arete abamotari basivuke kote ya Gasizi. Babujije abamotari kutambuka hano muri Kibumba kule. Balikuwa navukisha maarme. Bari kwambutsa intwaro za maobi. Arme ya obi za maobi. Za mayubi za Gateusha. Zilikuwa navuka kama ile ma 18h 17h zinashuka mu park. Ni kusema arme 5 za obi zinawakia kote ya Gasizi. Arme 5 zinaingia mu park ndio za kuapuye kote ya Rusayo Muja. Arme 5 zinaingia kote ya Karenga Vere Kingi. Alors soyez vigilants, adui anajirenforce. None ngo mube maso manzi ngo rwose kwiyongera imbaraga. Hoteli inaitwa Miami Hotel. Ngo ndetse ngiyo nama abera bita Miami Hotel. Kikao wanasema Uganda. Ico cyiciro ngo cyabereye Uganda muri Gisoro. Ngo harimo abanyakenya. Sudani Kusini. Sudani y'Amajyepfo. Na sekretari wa Ethiopia. Sekretari wa Ethiopia. Na maire de la ville wa Eritrea. Ndetse ndio walikuwa mwenye kikao na Sultan Makenga na Berta Bisimwa nanga hakukuwa ndani. Ndetse na Makenga ariko nanga we ntabwo yari ahari. Sana elema. None M23 iri kongera imbaraga. Kama mukamate Goma, Sake Minova. None ngo bahaye gahunda yo gufata Sake Minova Goma. Bana barepuse mujue kama tena tuna zingine minisio za kuramforce ama bengine ba elema ba kuramforce. None apare wale be muko na former, jua ko na former elema 452. Ngo mumenye yuko bari bako na former kijeshi. Abasirikare bagera muri 400 na na mwai magharibi kunafika gari moya ya maminisio. Nawe muri mugoroba hatambutse imodoka yikoreye intwaro inalala ya Kabande iraye muri Nyakabande nakaya barefishe pale nyo inalala hamwe n'inkambi z'impunzi banatia yulu mabunga population bari gushyiraho amazi ni bunga inaingia abasoda porque pani minisio za karasha ma anti-tank
na manani na mamorti 60 za antitanka na mortier 60 magastor ndio zinaingia pale. Alors il faut être vigilant, tuone jinsi ya kujua kwa hiyo watazideployer mujebe mewaso mumenye aho bagiye kuzishira, tunakuwa souple kuko mufunge irusayo na cyane kote ya Karenga sana ndetse na za Karenga na kote ya Rwiririza pale yule akubadive kukawa dive aho hejuru kukawa dive Karuwa kule aho za Karuwa ngufu sana muhashira imbaraga cyane. Ubu muturage ubwoba bwabatashe ngo batangiye kumva ngo hari inama abereye igisoro ngirimo ngo secrétaire wa ngo harimo ngo secrétaire wa Ethiopia, ngo harimo ngabahehe ngabo muri Sudani y'Epfo, ngabo muri Uganda, ahubwo sinzi impamvu batavuze abo mu Rwanda ngo baribeshe ubwo mu byo bavuga ku Rwanda ntago barusigaga. Ngo rero ngo hari imodoka ngo zazanye ibikoresho ngo bari kugira ngo bakuremo rusayo, urumva ngo nakingi ubundi kingi kirimwe mu 23 ngo na Karuba irimo mu 23 ngo bafite gahunda yuko ngo bagiye gufata Sake, Minova na Goma. Urumva utwo duce uretse Goma avuze se ubundi byose si nkawe 23 bifite. Oya Minova ntabwo irayifata ukira cyari mu misozi yayo. Minova na Goma na Sake ntirayinjiramo ngo yicaremo uko nayo, kandi kuyinjiramo utarafata Goma ntacyo byaba bivuze. Burya fight arakuntu bavuga ngo mbese ngo wafata Goma ngo utarafata Sake. Mu buryo bwa strategy cyo rugamba ntabwo wafata Sake utari bufate Goma, uko Sake ntacyo yabimaze, ntacyo yabivuze. Indege ishobora kuziga kubita nk'ibibombe mukashirira. Igisobanuro cyo gufata Sake no gufata Sake na Goma, kuko Sake ni nk'akana ka Goma. Gufata rero umwana usize nyina ntacyo wabukoze rwose, urumva nko gufata umugabo ugasiga umugore. Ariko aho ahubwo ni nko gufata umugore ugasiga umugabo. Ubwo rero 23 ngo papa si yabo nuko bashobora gufata Sake bagafata Minova bagafata Goma, ubundi icyo biba kikaba. Ariko ibyo bango barafata Sake ngo babe batuje, Sake ntacyo yabivuze, Sake nta kintu yabiriho. Ariko ngo bashobora kuba bakwinjira Rusayo se situzi ko hari inkambi ni hano kumwegege w'ikirunga cya Nyiragongo. Hamwe na za ntuza haraza za Nyakagina. Ariko muri akaba harimo na FDLR nyinshi y'igikamba. Iki nacyo niba kirengagize hari FDLR rwose yayindi yazanye amahembe. Bwo 23 ngikabiri kugira basuka seka kazanya amahembe yakuze nyine y'imbuguma. Ayo FDLR z'inkorokoro. Ubwo rero 23 nimba yagira n'iki gitekerezo, ni igitekerezo cy'inyamibwa cyo gukuramo irusayo bakimanukira haraza za Goma, abandi bagakubita Sake, abandi bari gukubita Minova. Ubwo FRDC cyabisigaranye ni ukwambuka mu Rwanda, abandi bakinaga mu mazi bagacubira. Urumva rero mwabantu mwe nimba 23 nimba ifite iki gitekerezo kabaye urumva, kandi burya yabaho ntandura ivugira ubusa, ntandura ivugira ubusa rwose. Ejo cyangwa ejo bundi ushobora kumva ibintu bihindutse, ibintu byahinduka. Turimo turagana ku musozo, sina makosa, amasaha yatujyanye. Ubwo icyo bishatse gusobanura nuko nyine tugomba kubanza first of all gushimira abantu mwese mwabanye natwe kuva mu kiganiro tugitangiye kugeza tugeze rwose kuri umunota wa nyuma. N'iby'agaciro cyane. Sina makosa rero, ubwo andi makuru akurikiyeho turaza kubagezaho mu masaha ari imbere, tubagezaho uko byiriwe. Nizere kandi rwose ko mwaguwe neza. Like ndetse na share ni ingenzi. Wakoze cyane Sina makosa. Wakoze cyane Fighter. Asante sana. Ciao.